Assalamu alaikum. Mekendeş Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Malina sezon baştaldı. Bugün çislo 14'tü. 13'ü. Birinci terim baştaldı buyursa. Malina 160 son boludat. Adamca rayonu Ruzbek Fayl hükümeti. Dıykanlarının mehneti çıkıvatat. Bugünkü bağ 160. Keçe daha şu sene boğum. Günden günge kötörülüyor azazına. Hazır 6,5 minglik malina sattık buyursa. Жергиликтүү сорттогу малина. Шынтып малина алсаңыздар, шынтып акча кыласыздар. Шондуктан малинаны көбүрөөк ээп кызыңыздар, кызыгып эгиңиздер. Буюрса бүгүн толук тербедик, эртең дагы дальше улантабыз. Keçe kança son edi? Malina. 60. Şulada, şulle sen ekan. Basrak mı? Bugün kişine düşüp kaptır. Keçe kötörülgөн ekan. Ana. Жашоо малина деп шуну айтат. Кадамжайда малина сезон башталды. Күнүгө 5 миңден 4 миңден дыйкандар доход көрүп атат малинасыга жараша. Сондуктан малина кылыңыздар. Малинага кызыгыңыздар. Антип челектерге терип чараларга оодарабыз. Челек 200 грамм чыгат, мына чарага 400 грамм чыгат. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар, лайктан басып коюңуздар. Sizlerge buyursa motivatsiya, жақсы видеолар çıkarıp turabız.